aruti wira ma ugima kaunti-ini ya Meru ni mandamanite kumeneria thirikari ya kaunti ni kurega kuthikiria maticha mao. Babisa mao maugite igiriri yao ria kwaranira na thirikari ni ringite ebiga ni nyuma ya kwethirwo bici cia kaunti ibingitwe ni makinyirite thina iria nene magukurukira ni kurega gwitithirwa nkathi na cibitari kwethirwa itina mabisha ma kwigana mugomo wao umundi uthungirite ntuku ya 12. Odoro Muriuki atuambiririe na riboti ino. Kwa ntiko 12 nandi arigitani ndene kaunti ya Meru ibethete mugomone gitumi baumite macibitari ne yakira bakonda thirikari ya kaunti ya Meru thoke bathikira muthira narua bakinyite barabarene bakina ndwimbo cia kuonania kuda kunganirwa kwao. Na gitumi kio kia mbere gutonya mugomone ni kuwa bakuthangika ni ura gutina arigitani bakungana ndene kaunti ya Meru ikwethirito kwina shortage ariti bango ge bacibitari ukethira daktari kana nurse kana clinical officer arikara kiumia kimwe agita ngogi 24 hours in a day ukethira shift ira bakumba kunenkerwa bari nenkerwa shift ya ntuko mugwanja kiumia kionthe ukethira antu babo batikumba ikomama batikombe kwethwa bagikara na family ciao ukethira service delivery ira bakunenkania cibitari it is of poor quality ni onto bwa kwethirwa urejo kethira ward imwe ina antu 60 ende inasio mwe daktari umwe ukwethwa agikava kwao batu turiuga itwandikirwa ariti bango ge bacibitari bange kenda batu tumbe kwethirwa itugushugurikira Meru ni tukubanenkira quality healthcare iria bateri kwethwa ekinenkanirwa na sesi baritayete abainge muno nkorokia yana na 50 na bange nkorokia 70 beta kuswangwe nze ciaome na no ntu cibitari citu tena ritingwe na biria bikuthithe kabuo tie uritingwe bobwea ute antoto tethi no ntu bakwithirwa aritingwe ni bakai muno cibitari nene bajaire bakwima ntuja gwitithwa nkathi mono ke madaktari baria bakalite cibitari ukagita karaya bamwe betu ba promote last 2016 eitaranga banoro betu amunya eitara kiraitore rirare otheri ande kantu ba promote antu bakai antu bate kwa nanto 70 na mwanka thai na assess nkorokia ngiri bate promote doctors nkorokia ya 150 bate promote clinical officers karibu nusu bate promote no ntubu ngwiteriteka cibitari rengi bajatu ni mandirike mishara yao ina yushererwa imbeja cietu cia mishara ate mishara yetu na ndene tueta gweterwa igicererwa okagita konthe ukethira batwe twerwa muchara tariki 15 cia the next month ukejo ukethira maloni jara batu tukobete bank jate kombe kodwa jakiriwa ukethira healthcare workers nande iba kombe kodwa bageta watu miunda twao kagari kao kanini ga probox kala bagorete iba gotawa nande na rueje mayad jamero jonde jojoli togari to madaktari to tonini batai to boda to batwe to tumaire kwethirwa to Jonto County Government ya Meru eterega korea deductions ira bahatwe tukogitwa mechare ne yetu na kinyankuruki ona kinyakithabo ne arigitani abogite thirikari ya county insurance ire bagitirite etuko bakanya family cia kutho bakirigitwa mwana wetu ari ajua services ira ugwo kwethwo kinenkania cibitari we daktari we nurse ugwo keja kwajua gutikumbika ugwo services u ombe kwethwo no kunenkerwa jonto gutene cibitari nyemwe ekwa accept card cheto cha insurance ira tukunenkerwa Meru aja kwao mantu jau mwankantu kureja ka addresswa antu baba bonde okona benyuma yetu aja bakendera kwetho bakendera na mugomo Amero tukwate ni mbaru totatora ko koma mirere o government ya thirika kana siasa bakarete atene arongo o mwana siasa aja to promise akara kuthithia na ndi batu torera Amero tukwate ni mbaru rerera mwisho to promote twewe insurance njega tujoke obosabu for the next 10 years tutakumara tutakoringa gituma ara muthine bogite nandi ukaja kuthathira cia county kaikore mwimanto jege ogimba mwiri bucoke kiri thirikari nene ira twagomete kinya gitara thirikari ira thire gitara kiraito governor wa thai Bishop Kawira Mwangaza na rerere mono na araria Meru na araria madaktari na araria na ritiku kibogima ebera gaito anto beto itwana bakwa wonda jo gyagetenga ba promote winde kara kamishara egitarereo nkabwa insurance imbega
na ndeka tukwenda Meru betu batwerewa itwa promisera itwarero mantu jau lakini no ntujata ingwa no bomwe. And we want to put this straight. If the county governments are not able to manage the workforce, this is the item they revert the health to the national government. We are saying that the Health Service Commission, they need to establish it so that they are going to address all the disparities within the health sector once and for all. Muthuri Murioki, Oro TV, Muthuri Kangangi.